Урманов 60, 1950 жылы Ақтала районы Тоғылық Молда айылында жарық дүниеге келген. 1956 жылы Ленин атындағы номер 2 орта мектебіне 1 классын босоғысын аттап, 1967 жылы 10 классы бүткен. 1967 жылы Нарын педагогикалық оқу жайына кіріп, 1970 жылы аталған оқу жайын игілікті аяқтаған. 1971-73 жылдар Советтік армияның қатарында қызмет өтеген. 1973 жылдың сентябрынан баштап Абдылда Аралбаев атындағы Құланақ орта мектебіне дене тәрбие мұғалімі болып іштеп келген. Оқып жүрген кезінде Ибраимова Жұмабүбі менен баш қосқан. 1973 жылдан баштап пенсияға шыққанға чейин Құланақ орта мектебінде эмгектенген. Жұбайы Жұмабүбі да мұғалім болып эмгектеніп, миңдеген оқушыларды тарбиялашты. Айылды мектебіне лыжный кросс жайқы элтолорды жетектеп келген. Мектептің спорт площадкасына да эмгеги зор. Құланақ орта мектебінде 1980 жылдан 2 жылға чейин үзгүлтүксүз профсоюздук уюмдун төрагасы болуп, билим жана илим профсоюздук кыймылдын отличниги наамына татыктуу болгон. 2008-2012 жылдары Учкун айылдык кеңешинин депутаты, 2019 жылы Құланақ жамааттык медиа борбору тарабынан тартылган кыска метраждуу Мурас тасмасына башкы каарман катары келип, тасманын көркүнө көрк кошкон. Сыйлыктары: 1985 жылы Ченшен райондук спорт мектебинин ардак грамотасы, 1986 жылы СССР Жогорку Советинин 20 сентябрында указы менен эмгектеги артыкчылык үчүн медалы менен, 1987 жылы апрель айында Кыргыз Республикасынын мугалимдеринин 6 съездинин делегаты болгон. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын физкультура жана спорт боюнча мамлекеттик комитетинин ардак грамотасын алган. 2022 жылы 24 декабрда 72 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышты. Жатқан жерің жайлуу болсун агайым, топурагың торколуунга алайын, бир кем дүйнө деген ушул турбайбы, кадырыңды сен кеткенде бааладым. Түбөлүккө калдың агай көңүлдө, жакшы сыйда жүрдүк жашоо өмүрдө. Кош бол агай, түбөлүккө кош болгуң, ордуң болсун бейишиңдин төрүндө. Жолугушуу кылабыз деп талайга, тирүүлүктө жолукпадык агайга, билбей калып 60 агай кетерин, классташтар калдык бир чоң санаада. Кош бол агай, түбөлүккө кош болгуң, о дүйнөгө кетип мына жок болдуң, келбес жакка кеткениңди укканда бир силкинип жүрөк ооруп козголдум. Kolay gelsin, soğuk versin. Uğurlu versin, video soğuk olsun. Nereye varım? Anamın karakterine çok ol. Oğlum, uzun mektepte karakterini işte vaktan muhaliflerine gözüküyor. İşinizde bir çoğun bilir. Önünüzde uzun olsun, birbirine bakın, olsun, tırsılık olsun, yüzde tırsılık olsa, işte de tırsılık olur. O pensiyon yaşında olan pensiyon israfından yüzde ne vere var, çöre var, ortasından sergilerde kimsenin sonu uzun ömür, Kur'an yaşlılığını versin. Hiç kaçan zamanlı ömürü versin, doğurtmasın, daima harbiyle, tırsılık, vakvattı, yakşı ünlü olsun. Amin. Altımız agay жақсы мұғалім еле бізді бала кезде физкультурадан оқытып қалды. Кейін ағайыммен çok істесіп қалдық. Ішіне тақ, аябай. Кесіпбой жақсы мұғалім болчу, жақсы киши болчу. Құланақтың малдарын бүт спорттан жақсы тарбиялады. Алтымыш ағайдың тұсында көптеген спартакиада, арғандай мелдестерде байгелі орындарда алып жүрдік. Оқытуының отличный келе, ел ағартуының отличный келе, жақсы мұғалім келе. Ошол ағай жөнінде айтарым, жақсы киши эле. Жатқан жери жайлуу болсун эми. Алтымыш ағай менен мен көп жыл чогуу иштештим. Алтымыш ағай аябагандай ишке тыккан, өзү дагы аябагандай өзүнүн жашынакай алып жүргөн, мээли сабактагы, коомдук жумуштагы катты бекен бармаган. Балдарды дагы аябай спортко үндөгөн, мээли
физкультура сабагында болобу, мейли тиги кружокто болобу, өзүнүн аябагында жакшы алып жүргөн агай эле. Жума эже дагы абдан мындай жакшы эжелердин эжелери болчу. Жума эже дагы башталгыч класстын мугалими болчу эжебиз дагы. Агайга эмне дейин, агайдан биз үлгү ыйлыгын алдык. Агайдан биз таалим, тарбия алдык, үлгү алдык агай. Аябагында баардык жагынан үлгү алган, мейли окуучуларга болобу, мейли мугалимдерге болобу, мейли айылына болобу үлгүлүү болгон агайлардын катарында болчу. Алтымыш агай биздин мектепте көп жыл иштеди. Мен ушул агай менен жаңы ушул мектепке келип иштегенден баштап иштештим. Агай өзүнүн жумушуна тыкан, дайыма так жүрөр эле. Агай биз үчүн сыймык болчу. Агай ушул биздин элесибизде ушундай жап-жаш бойдон мындай элестелип кала берди. Себеп дегенде дайыма ушул сабагын, өзүнүн спорттук формасын кийип өтөр эле. Биз дагы ошону көрүп аябай сыймыктанар элек. Агайдын ошол элесин биз дайыма эстеп, кай жерде болбосун ушул агайды эскерип калганда ошол нерсени эстеп айта беребиз да. Андан сырткары агайдын да көп ушул мектепте ушул спорттук площадкасы үчүн жасаган иштери абдан көп. Аны ар бир эле инсан билет болуш керек. Ошол эми агай жөнүндө эмне айтабыз? Агай арыз сыймыктуу, ар бир сөзү айтылган, ар бир жүрүш турушу менен жаштарга үлгү боло алган насаатчы мугалим эле. Агай дайыма биздин эсибизде ошол бойдон түбөлүккө кала берет. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ушул агайдын элесине арналып аткан иш чара дагы биз үчүн мындай чоң кубаныч болуп турат.